groupe babamo groupe bakorera ngo azatekereza ukuntu yova muri iyo groupe iyo systeme ngo ikamuremerera ngo ariko ngo nta kibazagira cyo kubivamo ngo ariko iteka ngo azayibaza ngo iyi systeme naba abantu ababashuti banje inzira z'abashuti banje iyi groupe mbamo no yivamo nkaba nokira bazonyisha n'undi bazongira systeme de groupe turakingura imiryango y'umunsi turakora za gahunda nimugire ngo amen turacagagura imigozi n'inzugi turazikingura n'ibizanga turazikwamisha nimugire ngo haleluya ariko ababoshe bagire gute basohoke wafungwa watoke nimugire ngo haleluya systeme de groupe harabasa ejo nimba wazakurikirana na YouTube muzamukurikirana abasore bamwe no naje nabonye YouTube izakurikirana abasore bamwe bavuga ngo ni unity church yari kwitangaza ibibina yego amasosiyete y'abasambanyi bafite imbuga zo gusambana aho titurinjira muri systeme y'abarozi zigwanya Imana amaze ngo mutangare none umuntu yatekereje kuva muri groupe yego bimubera ikintu kiremereye cyane kiza kimufunga amaboko n'amaguru akabura uko agenda akabura haca hagabataho bazavuga ngo nabameneye amabanga ni gute nico gituma so tuvamo n'umuntu amaze gufatwa twashika Hanze amasomo agatangira uko hano hari abagenti ba Satani bazabagenda bakura mu ijambo gusa abakobwa abagore abagabo nimuzohura uzomenye ngo wewe ko agenti wa nane ariko numva mbafitiye agasomo nimugire ngo ubwenge bw'Imana abadayimoni ntibakawukoresha perinati nimugire ngo ubundi mu byo duhangana navyo akenshi n'ukwirinda guhangana urugamba rw'umwuka ukaruhangana mu mubiri uzi ko umuntu ashobora kuza hano akamagukwaza azi kugiye guhaguruka tuvuge ngo akamakubita ibintu gusa akamagenda ashiraho uturimbo akashira karimba umushubuke ahiki kugira ngo nawe yiri umunyabwenge uzamuza gutya ni igihe nemeye kumwigishwa w'umuntu wese mu bwana nyoboye njubayoboye yahagurutse agiye kubwiriza nzangira tension cyane kugira ngo numve icumwuka ashaka kwigisha ubugingo bwanje amen kubera iyo mpamvu rero nuko nabyumvishemo umugisha gusa yo bibindi atari iby'Imana jemba mzanga haleluya kubera ko nasanze ni ibintu bitagira bagage kubabwira ikintu kigoye nimugire ngo ni ibintu iteka iyo umuntu yumvisha bifite biba bibuze kama bishira nimugire ngo gusa nasanze mwisi y'umwuka bisaba kimwe ukabura byujuje mbese ukabura urapakiye urujuje bisaba gusa kugira ugutwi nimugire ngo nimbura umunyamasenga cyangwa umuvuga butumwa ukagera ku rwego ukagira amatwi yobasha kumva Imana kujya ububimenye biba binarangiye nimugire ngo kandi ntiyo biguhanga ubigumane izi gutegeka kumva kumva gumutegere wumve numara nuko byantangaje kuri Yesu muzi Yesu amakuru yavuze Yesu yaravuze ngo uko yumvise ngo niko azacike amateka yamavuga ngo uko data yanyigishije vuga ngo yageze agenda akiga yamara kwiga kamaza akigisha bwacaga amasubira timwaza mvuga ngo buri munsi yagazamuka umusozi mwagazamubwira ngo nikaje gukora nukuvuga ngo iyo Yesu yarangiza kuvuga ibyo avuga biba bishize byasabaga ngo aje gutegera yumve uko nubwo buzima bwa butumwa b'Imana bana bavuga butumwa tuvuge ngo
avuga butumwa bose bijuru baza bavuga bikarangira bagataha. Siko none ayo makuru ngiyemo naya kantange. Haleluya. Nari numvishe ishimwe yuko muri iki giterane numviyemo Imana. Amen, amen. Kandi byarantangaje iyo ngiye mu kandi karere nkumva Imana zanama mvuga zanama nkumbura gutaha. Sinzi amenye impamvu zanama numva nkumva ibyo bintu numvishe binkuye aho birantahanye. Manumva nkeneye gusubirayo. Karuha kaza mpanga ngo ntazongera kugaruka ahantu vuba. Nzobanza ngatura nkaza numva ngaho ntawamenye, ariko turanezerewe. Nukuvuga ngo abayumbe anzi ko mba mu mubare w'abantu, ariko ngubamo hari umuhungu umwe gusuba muri Kenya niwe nzambona ndushamanya yo gufata mikoro n'abandi nzambacamo. Nimugire ngo haleluya. Kaba nayifashe uwo wenyine ninkawe nabonye ndavuga ngo uyu nguyu ahantu azabona ikibanza je sinokibona. Iwe azayinjira ngaruka batahayinjiriye nono nibyo. Nimugire ngo yeme. Ariko nje nukuvuga ngo kubera iyo mpamvu ngira amaposta ahantu henshi. Iyo abakorari baba baramye kera mba nipanze iruhande. Posti kaza kuboneka mikoro. Nivuge ngo yeme. Abayumbe binjira mba ndi muri extended. Nuko narangiza yo ngatanga icumwuka shize ku mutima gahoro nyine mu mwanya wacu. Ariko twateranye n'abayumbe mburaho nje ndavuga abantu mbuzaho seserera reka mbirekeraho. Semene amen. Nuko ariko nta nandi makuru menshi nari mfite. Nuko numvisha ahasohoka ari nkayafite imbaraga ndavuga ngo yaje rekanyereke ndavugiraho nyavugiye. Ayanje gusa ryarishimwe ry'ukuntu duhuye n'abayumbe, kabona abayumbe babategera Imana. Numva ndabyishimira ko numva nyine ishimwe ryo kuvuga ngo shima Imana ko twahuye gutya. Kandi sinzi nkuko namfashe mbaganiriza uko muri ukuntu mbanganira nitonze, nashaka mfashe mbaganiriza ibintu binini ariko bito tuvuge ngo yeme bikomeye mu isi y'umwuka. Umutima wari kumbwira ngo ntwabona ikintu twananiwe, twabona ikintu twayobewe. Nako ndebe icicaro turimo. Umutima mwambwa ngo iki nico cananiranye. Bene iki cicaro carananiranye. Icya kabiri kavuga ngo twabona ibi bintu. Twabona ku ijuru Imana yaremye ijuru n'isi yayivugana natwe. Imana yaremye ijuru n'isi iyayitubwira umunyura mugire gutya. Twabona akagaciro k'ibi bintu. Aba bose bakarimo ntibakaze. Ni ibintu bitoya kuri bo. Nico giso gituma babigurana utunyunyuzwa. Vuga ngo nyamunyu. Murayizi kanyunyuzwa. Ndaguma ndayishurirwa ibintu nkanga tubona ibi ibintu babizi tubirimo titubihabwa. Kantange haleluya. Amen. Ashimye Imana. Ako nduhanga avuga ngo mbwira abasaza bagihagaze mu Mana tuvuge ngo yeme. Hari mikoro nk'ibiri nahawe ngo mwodufashamo. Ubu dusenga kandi dufite abana bafite ikiyo mugani kuryo bazabavuga batangaje akerekwa ukavuga ngo Mungu Yesu kuyamugiriye gute. Nimugire ngo eme. Bashamburiya ukazayibaza sinono y'ibintu. Hari umuhungu umwe ndi mukubona mu gihugu kimwe nyine mu bihugu nzajamo. Aza kura umuntu igihe ko munda kiri mu ndiri imbere. Kangwe kumana ubutunzi waduhaye ariko tukagumana ubupfu niki
ubwenge bwawe burenze ubw'isi n'abantu n'ibihugu kuko nza ndeba inama yacu abayumbe twokora inama onigakora iyindi iya onigasenyuka yacu igakora ariko izo nti mwovyemera ti munabizi imikoro ibiri nariko mpabwa kavuga ngo abasaza batwigishije ibintu bibiri buguma bakatwongeraho ngo no kutwereka ngo aho bene wacu basitaye ugira ngo tutazahasitara nimugire ngo haleluya amen. aba bagihagaze ngo bazotubwira bo bagendanye n'amageneration yagiye atandukana batubwira uko bagiye basitara tubwire ngo ahangaha muzahirinde yazobasitaza ariko ibintu bibiri ndangagaciro zibiri nifuje ko muzotwigisha ikintu ca mbere ni discipline yo kubaha igikorwa cacu c'amasengesho kuko nasanze tuzadusenga ariko twakuyemo valeur usanga turi désordonné kibuka ukunageza mbona mwinjira ahantu mu mahombi ndango nuwo bobwira ngo ibintu byagenze gutimuhira bakamubwirira kuruga gatuma ariko twe mutazamava mu masengesho muri mafungo akata ukiyaza ariko yo barabwa uko mugaba muri masengesho mukabura muri kumwe kandi wasanga ibyamutahanye ugasanga simpamvu pe ukavuga ngo twabuze indangagaciro cyangwa se kweshimisha kubaha igikorwa turi kandi muti mukambwira ngo hari iby'Imana itodukorera kubera iyo désordre no kutagira discipline yo kubaha icy'Imana uzatwigishe kubaha igikorwa cyacu tuzatwubaha kuba imbere y'Imana twubahe kuba mu mahombe nimugire ngo amen kindi cya kabiri dutange haleluya sikono naya makuru ndimo niyo mureke tuganire nuko ndakundi tubigire nimugire ngo amen kindi cya kabiri nukubaha nariko mbishira mu bintu bibigera kuri ariko ni kimwe kubaha gahunda kubaha isaha kuvuga ku rugero tuvuge ngo eme hari ikintu bavuze numva kirambabaje sanga twe tuzatwinjira amasengesho ku wa mbere tukakira undi akaza ku wa kabiri tukakira undi waje ku wa gatatu undi akaza ku wa kane twayarangizanya ku cyumweru ariko nasanze ni désordre ku wa mbere saa 5 tuzahurira amasengesho undi yaza saa 10 twambwira ngo subirayo nimugire ngo eme subirayo usanze kera twafashe umurongo vuga ngo harakinze tukareba nukuri icya kabiri nukubaha gahunda kuko Imana yayivuze tukayikora kurya nararebye ndibaza abayumbe bubu bataye ubwenge uzi ko araho bazababwira cyangwa mukamwe nti bafashwe udafite ubwenge bw'umwuka yobyumva nimugire ngo yeme ngo mutambuke mugende mukore kuri uriya mwango ukamona umwazerere hamunte kibaza ngo isuyu none karabe gicyakora ntakirimo nimugire ngo eme none muti murambwira ngo byapfiriye mu kiyumbe byapfiriye mu kiyumbe umuyumba atabyubashe umuturage yo byubaha hazamabona nyine n'inkibitahari nico gituma kugeza none kubwira bene wacu ngo Imana yavuze ningo kubabwira ko akana ka ushitsera ku muhanda karavuga ni ibintu bisanzwe tuvanga ubunyine twagera hanze hakamahaguruka abarimu b'abagore abagabo abahungu bahaba bicogora kandi bakabikritika nta nubwo babafite ndetse na benshi bari bumvishe bakabikuramo kagenda babiri wa cyambere banyirazo hari ukuntu batabyubahishije nawe tubihaye agaciro umugabo yozaguruka bikamumena umutwe akaduhamagara ngo muze mu nsengere kubera iki yavogereye iby'Imana yavuze ariko natwe banyirazo twari tuzubahirije haleluya
sinzi impamvu ngiye mu makuru menshi ukuri ari mashimwe y'abayumbe kubona abayumbe bahuye se n'umufurero waririmbye aravuga ngo buja w'abayumbe kuri kugira gute kubonana nta muntu utari mu mwuka ukumva iryo jambo yobaza ngo aho ngo none ivyo ni vyiza gute bwe ntubizi habe nubwo hagarara gusa bakavuga muri ruka tuvuge ngo yeme ayo imitimiza ya micanda kare bibiri zivuga ngo ibirenge byabo ni vyiza he ku musozi ku musozi jewe nzamvuga ngo abayumbe bakagombye guca mu muhana ariko ari abayumbe baca mu muhana abantu bakihana batababwirije ariko bivuye kundanga gaciro zabo bakureba undi byaha bye bikamurega kubera ko abonye wewe kuko azi neza ko ibyo arimo mutabibanamo uvuga ngo uno munsi ko ndahabwa ngo ndabwiriza buke turakora za gahunda gusa iki ni giterane cya za gahunda nimugire ngo yeme dusenge ko ndavuga ngo dusenge kuko amagambo murayazi murayamenyereye ariko dusenge tugera ahantu Imana ikureho amakare amen Imana ikureho amakare aya makuru arangije kamvuge topic nahawe topic ndende noneho inkizina rimwe nigeze kumva i Rwanda nimugire ngo yame narumbisha umwana ba bise ngo ni nyanzamurerere cy'Imana yamumpereye ngahe ni mubari inyuguti zirigize iryo zina woryandika waje gushiraho poste no ukaburahisha kuko ni phrase ninge umurongo nimugire ngo haleluya naje nawe igitopic kwari kirekire nimugire ngo haleluya ariko muraza kucumva aza kumva topic ivuye mu ijuru nubwo bandende iraza gukiza nimugire ngo yeme nawe topic ivuga ngo kwihana ko gukingura umuryango w'ibyiza kuri wewe kwihana ko gukingura ibyago ku buzima bwawe siko murabyumvise phrase ifite virgule kwihana ko gukingura umuryango w'ibyiza ku buzima bwawe kuzanga nta rindi jambo wakoze gusa wabyanze bikaba gukingura umuryango w'ibyago ku buzima bwawe nayihawe nijoro mugire ngo yeme nayihawe nijoro gusa muzehe hariya yanditse asomye aravuga ngo kugira ngo iminsi myiza ibone ukwiza ndavuga ngo kugira ngo siko nasomye nimusome ntinjira mu bintu mwaze musome idusome topic some iteme nitumara ninjira mu makuru kera nari n'umushembwirije sinza ngira introduction kandi kuva nize pedagogy nimugire ngo yeme ariko mu isomo ry'umwuka sinza amenye yoza ntangirira kandi narinzi annonce du sujet introduction développement conclusion pratique c'est nuko c'est ce qu'on twabigenda muri pedagogy nuvuga ngo leso umunsi mwompingisha hano no bandikira leso kazana itanga mwese mugatama ngo ngora muhungu ariko mutakize tuvuge ngo yeme gusa mwashimye strictire ariko hano nta strictire nzangira nimugire ngo yeme nzantangiriraho numvishe bitibukiye ninde ufite igitabo musome iyo teme ni mumara tutangire kuyumva busha kantange haleluya kandi nimba ntababonetse ndayisomera zamura amaboko haleluya igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 19 dusome mu izina rya Yesu haravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwa ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana kene yakakantu kavuga ngo iboni niko kuvuga ngo iboni inzira yonyuramo ibone hadovikra shabo
itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, kuko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Mose yaravuze ati, umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanje, nuko muzamwumvire mujo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazamwumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Mungatusame nimugire ngo haleluya. Reke nganire rero, tubanze dusenge. Imana mu izina rya Yesu, umuco w'ijambo ryawe umurikire buri muntu wese uri muno, kandi ijambo ryawe rigira ububasha bwo gukiza mu izina rya Yesu, amen. Waweza tuma neno au uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno, waweza tuma neno na uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno, waweza tuma neno na uzima libadilishe yote. Sawa, nari mvuze ngo icara daho. Dufite nawe yicaye, kandi nibinkundira nkagera mwanya hunani hajya warugeje gwa rutoke wawucuranga uraza kubatangirira kiye gisirimbuza witsa usa nushaka ndukazusubiza mu twishe kubita kamwe gusa kakujeho ugakubita abayumbe bazakundira itime yo guhudumiye. Nimugire ngo amen, haleluya. Harandaza itsikidari ukumva umuyumbe wese uzi guhudumiye ntibyo musobaganyiriza. Nimugire ngo amen. Abana b'amayefusi baguruka nibo zakunda kugira utuntu twishe, ariko abayumbe bakuzeho zakundira itime imwe cecetse gusa pa tugahangana n'ikirere. Kanongere ntanga indi haleluya. Kwihana ko gukingura umuryango w'ibyiza, w'iminsi myiza, w'ibihe byiza, w'imigisha ku buzima bwawe. Tuvuge ngo amen. Ndetse w'iminsi myiza yo mu isi y'umwuka. Haleluya. Ategereje ko mbabwira icyo kintu nindangiza ndaza kubabwira system. No musi ndavuga ibintu. Nimugire ngo amen. Ndababwira system duhanganye nazo. Afrero no bagazavuga ngo kubisha ndako. Ngo kubisha ndako. Unonese. Kibazo nzantinya ni kimwe. Nuguhisha ibihari. Nuguhisha umuntu ibyo atazareka kubona. Yego. Nuguhisha umuntu ibyo atazareka guhura nabyo. Yarangiza agahura nabyo atabizi. Amara bikamunanira. Nimara ndababwira imisozi iri imbere y'abantu. Ari abantu bananiwe. Unasanze Yesu ni umugabo uvuga ukuri. Umunsi agera mu isi afashe Bibiliya, disikuru ya mbere. Nimugire ngo amen. Birizivuga ngo bari bamuhaye ngo umuzingo w'igitabo wahita arambura muri Yesaya. Mwumva ibintu yavuze. Nimugire ngo amen. Yaravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari hehe? Ari kuri nje. Ariko icatumye nza mwumva ibintu mumenye neza ko ariho abantu bari, kandi niko kuri kuzuye. Nimugire ngo amen. Haleluya. Arabanga icatumye nza, icyambere naje kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Nukuvuga ngo inamba ya mbere zisanga Yesu n'abantu babagwaneza. Nimugire ngo amen. Mugwaneza ubutumwa bumugeraho vuba, ahindukira vuba, abikora vuba. Uwo nguwo ni number 1. Imana niyo yatumiye Yesu kugira ngo abagwaneza bakise. Nimugire ngo amen. Aba kabiri aranga iyo baba aravuga ngo Yesu ikindi cyanzanye unaje gufungura imbohe. Yesu yarebye abantu mu isi abona ari imbohe. Ukubu nyine tweretswe bitarimwe amarangamutima z'umwuka wera,
hari abantu twabona bafite akandoye baboshwe bamwe baboshwe amaguru n'amaboko kuba turimo kubicaye hano hari abagore baboshe bahambiriye atobasha kwishaganya ni mufungwa ariko Yesu aravuga ngo nabo naje kubabohora nimugire ngo yeme abagatatu yaravuze ngo yaje kubakingurira ibo yaravuze ngo ntibaboshe gusa barinjiye mu gihome barabafungirana nazanye ifunguzo ndabafungurira umwango nibamara bagire gute basohoke hari abandi bantu bafungiye ahantu baza barangiriza mu madirisha bakavuga ngo naje wogenda ariko bakavuga ngo ndacaye kera system zarizingezeho nimuzamura amaboko haleluya no fari gari tampo by the way hari ibintu nariko mbishurirwa ngo na ama system abantu bananiwe kurenga ngo barashaka kwihana nimugire ngo yeme nariko mbabo ngo cyane ngo nabantu baza bakora ibyaha bitari ibyabo nimugire ngo yeme si ibyaha bijanyemo si ibyaha byabakuruye cyakoze ni ibyaha bya system nariko mbishurwa system zibiri papa ngo umwana ngo wawuja kuva mu cyaha cyase na nyina ngo bizayimugora ngo kuko n'urukuta rurerure nimugire ngo yeme ngo yatekereje ko yova muri iyo system ngo azavuga ngo nobaho gute bizoshoboka gute bizonkundira gute kwiki cyaha mama ari bo wakishize none navamo ngataha nagenda nkihana nkabwi aho kwari mabukwe kwari papa none ibintu ndashizwemo na data ngiyoni systeme ngiremereye cyane ngo umuntu azatekereza akavuga ngo mana we wonkiza ngo ariko agasanga ari mu gihome ngo akavuga ngo se ndacaye ndataha system enama system ngo yabujije abantu bose besh kwihana ngo hawana moyo mugumu ngo mara tena ngo nataka kutubu ngo lakini ngo hawajapata namna ngo na njia ya kuokoa mzamura makutu twongere haleluya nane himba twongere haleluya kaola esimere nimugire ngo amen ibyaha by'abandi cyo gituma Pawulo yandika Timoteyo n'umubwira ngo Timoteyo ntimugasangire ibyaha by'abandi bakabiri ngo n'abantu bari mu byaha by'amagroupe ibyaha by'iki by'amagroupe babamo groupe bakorera ngo azatekereza ukuntu yova muri iyo groupe iyo systeme ngo ikamuremerera ngo ariko ngo nta kibazagira cyo kubivamo ngo ariko iteka ngo azayibaza ngo iyi systeme naba abantu bashuti banje inzira z'abashuti banje iyi groupe mbamo no yivamo nkaba nokira bazonyisha n'undi bazongira systeme de groupe turakingura imiryango y'umunsi turakora za gahunda nimugire ngo amen turacyagagura imigozi n'inzugi turazikingura n'ibyanga turazikwamisha nimugire ngo haleluya ariko ababoshe bagire gute basohoke wafungwa watoke nimugire ngo haleluya systeme de groupe hari abasa ejo nimba bazakurikirana YouTube muzamukurikirana abasore bamwe no naje nabonye YouTube izakurikirana abasore bamwe bavuga ngo ni unity church yari kwitangaza ibibina yego amasosiyete y'abasambanyi bafite imbuga zo gusambana aho titurinjira muri systeme y'abarozi zigwanya Imana amaze ngo mutangare none umuntu yatekereje kuva muri groupe yego bimubera ikintu kiremereye cyane kiza kimufunga amaboko n'amaguru akabura uko agenda akabura haje hagabataho bazavuga ngo n'abamenye amabanga ni gute nico gituma tuva mu n'umuntu amaze gufatwa twashika Hanze amasomo agatangira uko hano hari abagenti ba Satani baza bagenda bakura mu ijambo gusa abakobwa abagore abagabo nimuzohura uzomenye ngo wewe uko agenti wa nani agent de diable
cannot form again. Nimubwire ngo amen. Nico gituma nariko ndangatekereza ku bayumbe kavanga ariko mwabayumbe aba bantu twadusengera ngo bihane, aba bantu batwinginga ngo bihane, muri tayari kubakira mukabafasha kwa hantu bahabava ari ahantu bakomeye bisaba ngo haboneka abagabo bitanze, tuvuge ngo amen, basemera ubuzima bwabo bakabutanga kubw'abandi, ukaza wemera akazi kawe kagapfa, tuvuge ngo amen, ariko ugafasha umuntu wakeneye kuva kwa Satani kuko ntabwo yabishobora. Why? Karasenya system, karasenya ikintu cubakitse gifite imbaraga. Tekereza kuvuga ngo usenye system y'umuryango, sha urinde. Hari umwana wacu wigeze gukizwa, isaramubwira ngo sha erega byaratunaniye, so wanyu niwe wahanuye ko mwiposha bazomwizoka, niwe wayimwoye wa mbere. Egzo cyategeko byago nimugire ngo eme. Ukungu ni bamona imiryango n'amabanga iri estaremo ibintu bitangaje. None wewe wakeneye Yesu urashaka kuvamo. Icyo gituma abantu benshi yahura n'intambara akirengagiza icyo yakoze. Ngo ariko niki gituma banyanga bakwangira ibyiza ukora. Uzi kwiteka ivuye mu bibi uha ukora ibyiza uzusa n'umushinja w'abakora ibibi, uzubasidaka. Cyakabiri hari system nyinshi zugenda uhungabanya sibyo barimo kabangwa akahagurutse gute. Nicyo gituma abana b'abanyamurenge agakisa kabananiye, umwana agahaguruka ukayobogwa icyamuje kubita shenye mu mutwe ugasanga umwana yabaye nk'abandi. System iyo mbambare nabwiye ngo iyo mbonye mufashwe nzambabara, tuvuge ngo eme, ngo nkababara kubera ko mutazi icyo mugiye guhangana naco, kabona ukuntu mwanezerewe kumanywa nari kunezerewe. Hita leva hira kumanywa nababaye nimbari kumanywa nimugire ngo eme. Nabarebye ndeba abahungu ukuntu bafashwe, ndeba ukuntu basimze, ndareba abakobwa ndareba abagore kabango ni ukuri mwarariganyijwe ariko ntimwari ubwoko bwo kurimbuka. Nimugire ngo eme. Imana yari yarabatoreye ikintu kimwe kuzayihesha icubahiro mwese. Uku gusa nariko mbareba nkabona amasonga kabango Satani yarariganyije. Mwebwe mwarabakwerekwa gukora ibitangaza isi ikazibasanga. Nimugire ngo eme. Nubundi mu mahanga menshi bazavuga ngo Imana abanyamurenge. Hari umwana umwe munyarwanda yagize kumanga ariko Imana ngo abanyamurenge ngo nibizikorera yonyine bitangaza. Ndamubwira ngo ya, ndamubwira ngo nundi wese wayize izimukorera. Nukuri mwarariganyijwe. Imana hari umugambi wayo w'umwihariko warubariho. Nimugire ngo eme. Wo kuzerekana icubahiro cayo gusa mwisi. Ntimwari abagore bo gutanga isumu, mwari abantu umuntu agomba gushika kabagatwa kabagafrero kakamenya ngo shitsa ahantu no kirira. Nimugire ngo eme. Ngeze mu bwoko bugira urukundo, timamone uburyajya musigaranye bwo ku maso mwese kunorara mwanyu mukanyakira mukangaburira, ariko uburyajya bw'inyuma imbere Satani yaraburanyije abambika inyuma imbere arahisha kugira ngo muzaje muri geheno. Ariko siko abo si bomwe, Satani yarabaguraniye, yabahaye ingurane, yarabaguraniye timwari abagome. Adobalato pelar de vie cri tapas longaya cor David narit la brèche de niga. Nimugire ngo haleluya. Twongere haleluya. Imana ntiyari yarabahamagariye usambaye, ntiyari yaragishizemo, yari yarabahamagariye gusa kubaha agaciro, mukagira indangagaciro mu bandi bakobwa n'abandi bahungu baza bababona bakigaye bagatekereza Imana ya Isirayeli. Ukaza mugenda mwambaye ubwizwa n'icubahiro igitinyiro mutazi yo cakomotse muzamura. Bani Satani mubaya umwazi w'ibyiza arabaguranira abaha ariko tutafungua milango, turakingura imiryango. Nta bagabo beza baboneka nk'imfura bahinduka ibibore mu mitima.
hari za gahunda zitatu dukora nimugire ngo yeme nemejwe n'umutima imwe navuze ngo Imana ishimwe cyatumye isigara no kugira ngo naje nyikore nimugire ngo haleluya navuze ngo turatoborora mu isoko turatoborora he mu isoko abagore basigaye batinya kwihana abagabo bagatinya kwihana abakobwa bagatinya kwihana kubera ko mu isoko uwatereswe na pasiteri azihana kurinde pasiteri nimba yaraterese umukristo nimba yarasambanye n'abandi kurumva ko agifite icyizere ibyo nari narabishuriwe ngo nukugonga ku gikuta cyanyuma uzi kugonga ku gikuta cyanyuma ngo na ahantu umuntu azagonga ngo akavuga ko nta bundi bukiriro buhari why aho yarategereje gukira niho yapfiriye aho yari kwarangiriza ko ho mufasha niho yagize gute niho yasitariye niho yakomerekeye niho yaguye ibyiringiro byo gukira ugasanga birashize kavanga none pasteur evangeliste gute ibza ariko turashamburiye muzamura totala pape dore mwabahungu mwebwe mwabayumbe tuvuge ngo eme mwebwe mwabayumbe hari ikintu natekereje muzamufasha tuvuge ngo eme hari abahungu numvishe ngo bafite utubaraga twa Nigeria utubaraga twa Nigeria n'utwa Tanzania bamwe ngo bagashambure bakagira gute kandi umutima wampamirije nimugire ngo haleluya nibarya benshi muzamubona abantu batemera Imana babemera bakabavuga kugira ngo imitima yabamwe bayoboke nabo babagushe mu gikunduke muzomba bare muzamubanyereka jewe nahisemo gusoza icyo Imana ishaka nibibangombwa zobarevera kuza mbatenga gusa kandi ntawe notengera kuri rutari ngo azosubabona haje nimugire ngo yeme kandi ntari umupasiteri kavuga ngo naka twamenye ko imbaraga ze ari fake umuntu uzongera kumwakiriwe mu rugo azoba yakire satani ntaho kongera ariko tukaba tubizi neza dufite ibihamya nimugire ngo yeme ariko twobanza tukamugendera tukamubwira ngo ubuyumbe bwawe urangire none twabuvumbuye urangire ubwo rero nuko nusubira bukeya bibiri zivuga ko nukukubwira tukaguteza babiri nyuma nukubaho tukakurura itorero tuzagushira hagaragara tuzagushira hagaragara none rero banzureke reka ibzurimo iko nasanze ko satani tubanze dushamburiye amapepo muzamura amaboko twirukana iyo myuka mibi yose tuyikure l'autorité Marie Tampo by the way Krish nimugire ngo eme twongere eme ngwino winjire yesaguteze amaboko ngwino winjire yesateze haracari anibiri banda la Kose la vo preshe de nige ngwino winjire we mugire ngo haleluya Hallelujah. twongere haleluya Amen. kwihana no gukingura umuryango no gukingura iki kandi wibyiza ku buzima bwawe n'abana bawe iyo umuntu yanze kwihana n'ukuri uko simbabesha abakinguye ibyago nibibi ku buzima bwe ndetse si kubwe gusa n'umuryango we kandi kurya nkubwiza ukuri nta mupagano ugira ubwenge bibiri yivuze ngo nabapfafa mwe muzamwumva ari nk'ijambo rigize n'ubupfu bwuzuye ndababwira ibimenyetso bitatu nimugire ngo yeme umupagani wese ni umupfafa nukuvuga ngo ubupfagira burenze icyo wotekereza nimugire ngo yeme Amen. umupagani ni uzugenda yashika yafata ibiheko bikamumara ubwenge agatanga umwana wakunda umwana wagira gute akamutanga akavuga ngo
apfe. Umupagani niwe nasanze ugira ubwenge buke kugeza ku rwego umwana wiwe nubwo yo barangije doktora ariko atemeye kuja muri systeme yo mu buzima igisha kandi ari we haje gukiza. Mwaza mugira ngo atalo penalty ferge ngo sha kuko twatubona nyoka ari watumye uburakazi. Nano tukagatako narebizo ino nukibaza ngo se nyina yari ko atekereza ngo na girifaranga ihuzu nziza zoyigurira nde si nyina. Ubuzima bwiza ntituzabujamo habe nubwo yo bari umugore wawe yagomeye Imana yo kugwanya ubuzima kandi buhabujamuwe. Nta kindi gifu kibaho kumupagani azaba igifu akaruha agafafana akaruha akabijiji yaruha akabazezeze. Yeme mumfashe twirukana amapepo. Haleluya aloberidano kreba fesa yoka divisation satana abantu bamukundirike. Iyo wanze kwihana ubukinguriye ubupfi wawe ubukinguriye ibyago iwawe ubukinguriye ibyaha icyanyuma cyantangaje nari navyo ndababwira bitatu. Nukuntu umugabo cyangwa umugore azavuga ngo nije mu burozi kandi nta murozi umwe rutoki utabizi ko azosha. Icyo cyo ni itangazo kuba atari babizi bagazatekereza bose barabizi gusa hari bamwe bazabatekereza ngo Imana yo tugirira imbabazi natwe katukurayo. Yego icyo cyo ni ishasi hari nimugire ngo yeme wovayo ariko utazovayo wese arabizi ko azosha. Icyo cyo nta nakadisikisyo kaba mu mutima we ibyo arabizi. Ariko ikiza kintangaza nuko azafata imfura ye agafata umukurikira ubu nyine hari imiryango utotoramo umuntu umwe. None umuntu akibaza ese umuntu kwazi ko ahaja mu rupfu kwazi ko azorimbuka gashiteka ese iriya nyanja yakumuriro n'amazu kuko bayimusomeye abizi kubera ikakunda ko n'abana be bazajaye. Ako kantu kaza kansonga kaza n'umuntu we yo umugome akagirira abo yabyaye ubugome yari umugabo nuko kuba ngo upagani n'ubupfu. Kandi iyo bibiri bivuze abantu ntibobyumva ariko bibiri ikivuga cyose wogisobanuka cyangwa tugisobanukirwe ni ukuri. Nimugire ngo yeme ni ukuri gutuye mu mwihariko wabakiriye ubwenge bw'Imana bakabimenya. Iyo wanze kwihana ubugiriye nde nabi ninde ubugomeye si ubuzima bwawe si ubugingo bwawe si ibyiza byari ko bizi iwawe. Nimugire ngo haleluya atukuzwe. kandi iyo umuntu yihanye ni kufungua mulango wa baraka. Ndashaka guha mukomere Imana amashimba abwira ikintu komere Imana amashimba abwira ikintu n'ukuri mbabwira iki kintu nayishuriwe. Tuvuge ngo eme abana b'Imana bari hano ko nasanze Mana zaturinde tuzapfire muri wewe nuko tuzagwe tunezerwe. Uzi ko nasobanukiwe ko umuntu wihanye tuvuge ngo eme agahindukirira Yesu akamukurikira habe nubwo yo bariho nabo bunyine tuvuge ngo eme uzi ko ari isezerano rye ryo guhora n'ibyiringiro by'ibyiza kuko abari mu murongo w'ibyiza. Waruzi ko bitaza bigarukira kuri we Imana yamusubiza nubwo gusubiza ufite imyaka 70 tuvuge ngo eme bikaba prolonge ku mwana wawe no kumwuzukuru no kumwuzukuruza gusa kubera ico wahagazemo tuvuge ngo eme Imana ikavuga ngo wewe ejo bundi nashuri wakantu n'ukuri yo giterane noje kugikorera hano hari umusaza wapfuye ariko nyine ndeke aho amakuru nimugire ngo haleluya. Ariko umutima urambwira ngo uyu mukiranutsi w'Imana apfuye ngo nibwo azatangira gusarura
nimubwire ngo eme. Ngo gusarura kuzuye kizakumenyesha umukozi w'Imana nyirizina. Nimubwire ngo eme. Yapfuye kuva umunsi yapfuye ukazamura azatangira kugira inyungu kandi yarapfuye. Uzasome Bibiliya izivuga ngo nico gituma ngo Abeli nubwo yapfuye ngo kugeza nuba kivuga. Biramugeza ngo umukiranutsi utazapfa. Umukiranutsi utazapfa agumaho araguma kavuga azaguma agakorera umuryango we yarapfuye. Nimugire ngo eme. Azakorera abana be. Nimugire ngo eme. Azayubakira urugo rwe kandi yarapfuye. Ntamukiranutsi. Haracari iziri ngiro ayiwe ngwino wije. Yesu ateze amaboko. Yesu ateze amaboko. Ngwino winjire. Amaraso. Yesu azigera ashira imbaraga. Amaraso Yesu azigera ashira imbaraga. Tugire ngo haleluya haleluya haleluya. Mungu anawapenda sana. Asante sana. Semene amen. Amen. Uziko birizi vuga ngo nkunda ngira gute? Mucaha. Kagira gute? Kanamuhana. Kamukubita ibiboko. Ariko muziki ituma Imana batuma buri munsi, tuma abashika, tuma bakika, tuma abanyamurenge. Murabizi? Kwakiriya upendo. Ariko Imana atukunze urukundo ruzarura rukansetsa. Nimugire ngo eme. Yanze guheba, ariko iradukunda ma. Nimugire ngo eme. Kugira ngo mutazarimbuka. Zibare bikabangwa ariko aba haracari ibyiringiro kuri ngwino winjire. Yesu ateze amaboko. Yesu ateze amaboko. Ngwino winjire. Adoza la corde Amaraso Yesu azigera ashira imbaraga. Amaraso Yesu azigera ashira imbaraga. No. Medi la fekeri wa sala. Niki Wirinde kibasezeshe. kuyobora abandi muri ya nzira nini igana ikuzimu. Tugiye gukora za gahunda. Mbwira ngo eme. Kandi ya mbere ni yaririmbye. Naho dukore za gahunda zitatu. Ikintu cya mbere turaziba iminwa. Turaziba iminwa y'abayobora abandi muzirija kuzimu. Turaziba iminwa y'abavuga butumwa babi. Hanze umuntu watahanye kwihana yashikare hanze bakabifitura. Bakavuga turatura amagambo y'imbaraga.
nimugire ngo eme bagende batinye baceceke ugerageza kabivuga Imana data wa twese uri mu ijuru imutunga urutoki kandi abyumve yumva avuga ngo urutoki rw'Imana runkozeho. Iyo gahunda turayikora abantu baza babuza abandi kwihana kandi bakoresheje ivuga butumwa ry'amapepo byo kuvuga ku kanwa. Turabasengera twaturica Imana iduru. Gahunda ya kabiri nimugire ngo amen. Haleluya. Tugiye gutoborora isoko. Tugiye gutoborora iki? Soko. Abantu bose Qui rampachant à la hamle de Rivadagira Nshamble 3. Nimugire ngo amen. Tugiye gutoborora isoko abantu umwuka yigeze kubinyereka ndatangara. Tuvuge ngo amen. Amen. Zandota imigani ariko simbabwira imigani ndababwira ibisobanuro. Nimugire ngo amen. Amen. Mbona abantu ko baraza bakambwira ngo ese ngo nihe bo kwihanira ngo kubera ko kwikanisa babuza ubihana. Ndabwira ati kwikanisa ndi yara pasiteri ndaronkaza mbabwira ati nimba ibyo byarananiranye no mu makartier hari abizegwa mu kwihana. Namenye neza ko abantu benshi babuze aho bokirira babishaka barashaka gukira ariko ngo babuze icyizere ku bantu kubera icyambere abo bihanaho abenshi azatinya ko yoja kumwibwira bwaca nawe akamubera ikibazo kimwe n'abandi bamugoye kuko azina ko bafatikanye muri iyo system. Nimba ari umugore ashaka kwihana ubusambanyi akavuga ngo zo bamubwiye ngo nanjuzi waje agatinya icyaha kikavunda kikaruha kigahinduka ububore muri we karuha gahinduka umwana kandi ashaka kwihana akabuko yihana. Mbwira ngo haleluya. Cya kabiri babuze ibanga mu bantu agatinya akavuga ngo nindamuka mvuze ejo bizogera hanze. Umutima ugakubita ugatera waruhu ugahora kandi ugahora kubera ikintu kimwe. Akazavuga ngo ndaje nigeze kwihanwaho n'umugore umwe arambwira ngo agize imyaka 4 ngo yarakoze icyaha ngo ariko ngo yabuze umuntu yihana. Ndambwira ngo akarere abapasiteri bose ngo naratekereje ngo biranga ngo ariko nakubonye umutima urambwira ngo nguriye umuntu kubabarira. Turatoborora isoko abizerwa Imana ibagaragaza bahaguruka. Nimugire ngo amen. Bicare ku ntebe kiti cyare hema. Nimugire ngo amen. Bicare ku gicaniro cy'Imana. Abantu bakizwe, abantu baherezwe, abantu baharubonkera imbaraga, abantu bahabonere guhembuka, abantu bahakura ibyishimo, bahakura inama zibari mu mitima. Ubundi umuntu yakagombye kwihana uretse kukwihana ukonyine ukamuha n'inama z'icyo cyaha. Tuvuge ngo amen. Ukamuha n'amabanga y'uko yoba wamara kumubwira icya gatatu ukamuhindura inshuti ukazumufasha gusenga ndetse byaba ngombwa ukamukurikirana ukamubwira kudacika intege no gukomeza akihangana. Muzamura amaboko y'Imana. Pampe par da visa la ko. Iyo ni gahunda ya kangahe? Gahunda ya kabiri. Turakora za gahunda mana. Nimugire ngo amen. Amen. Hari ibintu uzakora ibintu umwuka azashira ku mutima. Tuvuge ngo amen. Bikantangaza cyane. Gahunda ya gatatu nayo ni igisika kiraho. Nimugire ngo haleluya. Nimugire ngo amen. Mwuka wambwiye ngo naganirijwe n'umutima. Tuvuge ngo amen. Je murabizi ko ndumuvuga utumwa simba muri style ya abantu ngo tuze gusenga ngo dusenye ngo imbaraga. Tuvuge ngo amen. Dusenye imbaraga ngo amasysteme ameze nk'ibikuta imbere y'abantu ngo abantu tubashira inzira. Nimugire ngo amen. Abantu ngo barenge system bagire kwizera kurenze systeme z'imiryango. Nijoro twari dufite topic ivuga ngo kwizera ngo kurenga impamvu zose. Turakuraho amasysteme yo mu matorero. Muzikora amasysteme mu matorero yahindutse ibikuta. Umuntu atorenga ngo agere ku Imana ishaka. Kandi systeme ari mu ikanisa. Hari systeme ziri mu miryango zabaye ibikuta turazisenya. Nimugire ngo haleluya.
hari systeme ziri mu matimu mu magroupe umuntu agatinya kuva mu kibina bamo kazavuga ngo abatubana marafiki mabaye. Gahunda ya gatatu, ese twese turi tayari? Ese twese twemezanyije? Ariko muremera ko Imana dushize mu isi kugira ngo dusenye systeme za Satani? Nukuri kuko nta wundi mwanzi twaje kugwanina, ni Satani. Ibyo yubatse natwe tukabisenya. Ikibazo twagize, Satani aragenda kubaka amabanga, abakozi b'Imana twese tukabikorera iriya mu ibanga. Ko muravugira ibintu mu ibanga, iyo muje mukabwira abakristo bakamenya systeme. Ubundi muzi ko bigeze no mu ikanisa kuri twe kuvuga Satani. Hari ahantu woshika bakabwira ngo tuzongera gushika hano wavuze Satani chef wabo. Ariko no reka ndange. Haleluya. Atapelayo kelandre. Umugabo numvise ngo yarashimye ngo agize umwaka nimba ari umwaka ari bibiri, kandi ubwo n'umuvuga butumwa ngo ataravuga Satani. Ndavuga ngo siko none uri umuvuga butumwa cyangwa ahubwo uri umukozi we. Woba kiongozi ntubwira abasirikare bawe adui mugiye guhangana. Ntubabwira inzira ukabwira ngo adui kuna namna atapita njia hii itafanya hivi na hivi. Tuvuge ngo eme. Ukagenda nguru umusoda wa Yesu ngo. Ikintu cya mbere tugo Yesu wundi agira izina rimwe rihagije. Kugira mugenzi wawe ngo Yesu n'urukundo. Aradukunda kurenga ko yo tugirira ibyiza tutabimenye cyangwa twabimenye. Ariko Satani ugwanga twanga, tugomba kumenya inzira ze zose tukazifungamwa amambushe. Wasugira ukikavuga ngo ametokea huyu shetani. Yaturuka ukavuga ngo uyu niwe. Uyu baramubwiye n'ukwasa. Kubera ko Satani afite amabara. Anayejuwaga rangi nyingi. Yule wa nuru uone shetani kurumva amejigeuza kuwa na rangi nyingi. Ajiingiza kwa siri kanisani, watu wa Mungu bila kujua, lakini tutagundua, tutatepopalata. Vuga ngo nuzalo devue, tutadevue secret, tutamwanga siri, tuzome na masiri ya Satani. Nimba Satani ageze ku rwego yokorera mazabahu ya Mungu, shetani akayikorera twamara ubwoba. Aiwa kepa no parbe salam frededi kuko n'izina rya Yesu abayumbe bose muzosengera ipepo ry'ubwoba. Jewe kyanjijisha nkagira ngo none n'izindi mbaraga zazimkoresha ntazi ko ari muri iyo system ariko ayirimo. Aho babushize yabirangiye imba ngo we neza. Nzavuga ngo twawukora ndatuzi nimugire ngo eme. Nuko bazagukoja bakavuga utuntu ntabwo kandi abayumbe izikibazo. Ariko numva mbafitiye agasomo nimugire ngo eme. Ubwenge bw'Imana abademoni ntibakawukoresha perinati nimugire ngo eme. Ubundi mu byo duhangana navyo akenshi nukwirinda guhangana urugamba rw'umwuka ukaruhangana umubiri. Uzuko umuntu ashobora kuzano akamagukwaza azi kugiye guhaguruka, tuvuge ngo eme, akamakubita ibintu gusa akamagenda ashira uturimbo, akashira karimba umushuki ahiki kugira ngo nawe yiri umunyabwenge uzamuza gutya. Nimugire ngo eme. Kandi ga wewe wibeshe ugasubiza revera, ugasubiza pasteur, evangeliste, urirahi icyaha cyo kujaho kwabumva. Kandi nukuri nuguceceka ariko Satani duhanganye iminsi. Zamakuru ye batiriwe berekwa noreba gutya ngavuga ngo iyi niyo nimugire ngo eme. Kubera ko Satani yari aho ngaho nyine agumugwanye nano ngareba gusa kandi umwuka yanyigishe ni kamwe kandi umuyumbu uzabona aragakoze azishime. Tuvuge ngo eme. Nasanze abayumbe benshi, abakristo benshi ndetse n'abapasteri bakunda Imana bakorera ku bikomere.
bakorera kuki ku bisebe kandi umuntu wese ukoreye ku gisebe azakora nabi no kubera ukuntu bamukomerekeje cyane yagera hano kuri rutari akibagirwa icamuzanya akazasubiza ibisebe no ugasanga urugamba yagwanye rwagize no umuka yanyigisha akantu kamwe arambwira ngo semo uzurenga intambara zawe uzikorere hejuru iteka uko ikiya gituma mvuga hano tubanye neza turi amahoro arico dupfa namwe aho ariko ngezi wacu sino bivuga nuko mbabwira amaraso yamenetse igorigota ku musaraba nimubwira ngo amen kubera ko namenye ko strategy ya satani nukugira ngo ateza abizera ibisebe babikoreremo kandi uzuhinduka umupagani ntacaha wakoze kubera iki umubabaro kuntu wababajwe kuntu wakomerekejwe akaba ari usubiza tuvuga ubutumwa yego ariko iyo uhawe imbaraga uzubirenga hari igihe ukibagaza dukubitamo ibintu bakadukubitamo ibintu kabango ibingibi ko baradusharisha ngo tubareprize natwe tubasubiza iwaje kwaguruka ukamukwepa ya mishuko mushikango haleluya unatekereje ku maraso ya Yesu ngo nushakare ngo kavuga ngo tazigera ashira imbaraga ariko icyo kintu kiragoye uzukuntu uririmza amaraso n'abantu kuntu kandi Semahoro kubera ko bamuzi ukubona hagurutse agabango aramusubiza bahebura kawe bifasha ubusa warangiza igikogo uzahongeraho ca kabiri kizakizana amavuta nimugire ngo amen siko amakuru nyavuze gute nuko nimugire ngo amen nasanze ikintu cyagege hari bishivuga butumwa n'ibisebe kandi kumwamona abantu bakunda Imana barakomerekejwe yaya wawa ndabona abantu ngo barakomeretse bararashwe bakoze impanuka ibyo ni bisebe bito bizabikira mu minota nimugire ngo yeme ariko umuntu aza gutikura isasu bikakugiramo intaka ukaho rinyuma ariko rikamvuga kandi Yesu yaje gukora mugirira mugenzi wangu yaje kuvura imvune zo mu mutima Yesu aza kanda umuntu iyo wamwegereye neza ugahudumiye aza gukanda neza akagukanda ugakira kisa kumenyesha ko wakize nimugire ngo eme urya wakugiriye nabi uzumubona ukazutegera kumva umutima pi urakeye ubatekereza kumugirira neza ukumva biroroshe ariko iyo ukibona umuntu ugahita wumva birindutse byose vuga ngo igisebe kirakwishe igisebe we hari bamwe batazamenya no kwihangana akavuga ngo iyo mubonye wizokiza yamayeguka kugiba ya sezo ku mutima ni bibi Imana izera bagira bise zamwirinde bikomere mureke ndagera dukore gahunda n'ukuri mwebwe ndi mwamubona ko no batindira kabaraza muno muzamura boko twitangira haleluya Simba ka karta yari dore ibintu dukora nimugire ngo yeme umushitsi wacu pastor Kuvariya representa na muzehe nuwahana ariko pastor nawe ese hari utunduza numva simenye icyo tuvuga ese kumwese ndi muri aba pastor ni ngombwa gusango pastor icyo tuba tuvuze representa tuba tuvuze biro siko biba bimeze ariko bose nabake pastor nzamvuga ngo abo bisenya twakorogana na benshi ariko kandi niko kuri tuba dukoze nimugire ngo heme bose ko na pastor tutagiye tuvuga ngo uyu ni revera pastor hari umwe ngo bibwize kubwira ngo muri abo pastor ngo sijya revera ngo risize ni nyoko wari impaye uzi umuntu gutukana atukanira kuri titre y'igipasiteri ngo sinyina wari muhaye ngo basize ibyarevera ariko ni ukuri nimugire ngo yeme nzamvuga ngo ari ba apotre ari ba bishop ari bande baciye bugufi titwoza tuvuga amatitire ya biro twoza tuvuga gusa ko ari abashumba nari mvuza abashumba ko ari batatu
nibo baza kudufatira icyifuzo cyo gusengera gusibura cyangwa gutoborora isoko zanduye. Tuvuge ngo eme Imana itoborore kandi nimara nukuri. Hari isoko iziba ahantu hihishe akaba n'igigaragara. Yego soko ziba ahantu hagaragara abantu bose bazabumva babangukiye bakinguriwe cyane kuja mu masoko meza kuvoma amazi. Semeni amen. Icyo cyifuzo bene data bagira abayumbe ndatora nabo nka batatu. Nimugire ngo amen. Muzamwigira ngo muri abayumbe ariko n'abagomba ari mushuye systeme duhanganye nazo. Bamwe boporinga bakava ku rugamba. Systeme zubakitse ziri mu muco wacu ziri ayewa ariko biza bikubita Imana iseke abayisangiriye. Tuvuge ngo eme uyu mwene data turakubita systeme zo mu miryango. Yego kubita abayumbe kujya ni kamipanga Imana yashize mu isi nuko batabizi. Nimugire ngo eme niba Imana ibishizeho uri na pastor ukaba n'umuyumbe benezo nizo zasina amakosa so gutemaga tena ibintu kariduri ibikuta harangiza mugatangizira ariko ko ndahudumiye. Nimugire ngo eme ko ndahudumiye neza bazovuka na mwene datari nahaguruke nakina mamaga batega rugore nabo abo babiri bahagaze ko muri babiri oya wewe uzoza mvuga urutoki watuze kurya niwe mwebwe urasenya systeme zitatu. Yego systeme ya mbere twahise systeme iki systeme y'imiryango. Systeme ya kabiri systeme de groupe. Systeme ya gatatu ni y'amasoko. Okay so nukuvuga ngo abayumbe barasenya systeme ya groupe na systeme y'imiryango. Abapasteri barasibura amasoko. Suko nguko kibizo bibaye bitatu. Ndagira ngo inkibyo twavuze tugiye kurimba karembo gatoya bahagarare niturangiza tuze gusenga. Abandi bakristo babyumva bose bapfukame, abandi bakirera bagendagende ikintu wumva kuriya gusa mu mwuka ntimusa muzumva. Tuvuge ngo eme ariko abantu bazi ingufu zacu mu isi y'umwuka nabakorera satani baza bamenya ukuntu tuza dusenya. Ako kamabande bahano Semahoro ngo utaza shamburiya ngutaza nzashamburiye by'abashamburizi 70 washamburiye antibabimara pagaza ngashamburiya kanitangira haro yambanze kubite dukeye mbabwiza ukuri. Nimugire ngo eme mbabwiza ukuri. Tuvuge ngo eme hari ibintu bibiri muzifuza. Icyambere uzifuze gusa impano y'agakiza. Nimugire ngo eme agakiza nubona karashitse mu agakiza kima reka ibyo gushambura reka ibyo kwerekwa kashitse konyine impano. Petero aravuze ngo ni impano twagabanye ngo nama impano y'agakiza nama wari uyifite abahagijwe. Icyakabiri nimugire ngo eme uzagira esprit de prière, uzagira umwuka wo kugira gute gusenga. Nubwo ibyo bintu bibiri tuzifuza umuhanuzi tuzifuza ushamburiya. Nimugire ngo eme tuzifuza iki gusa uzoza kumbura bizera ngo musabane ariko ikintu kizoza kiza uvuge ngo najua ya kwamba magoti ana nguvu. Umaruka aye wawa
iyo umuntu asenga kurabizi azaridura ibyo abashamburizi boza bakiganda azayitsa gutya azayitsa ubwami unezerewe kandi nuko akaririmbo ushake za mikoro nibura mu itsinda rimwe mubahe umwe afate mikoro imwe muri indi tsinda mufatiye niba ari zibiri cyangwa niba ari zitatu nuko baratushimire kandi turasenga kivurira nimubwire ngo akaririmbo kaje mu mutima karavuga ngo navuye mu bamutware bw'isi nishira mu Kardafis wewe ukufata iyo mikoro pasteur afashe indi kadoye pasteur indi ngani musenge
Mana mwizina rya Yesu. Mana iteye ubwoba. Duhagaze hejuru y'amajuru. Mana ikomeye. Tugiye kubomora ibyo Satani yubatse. Ibyo Satani yubatse. Ibyo Satani yubatse mu muryango. Ibyo Satani yubatse mwami Yesu. Mwizina rya Yesu. Turazamaganye mwami Yesu. Turabibomaguye mwizina rya Yesu. Wanasimera kiridera ko. Como mambo ya dofari ya sime. Kamera kiridera ko sivere mo. Wani ya sikere kima la banda. Adiniza la kimere koya. Ojele mori de la paria. Omeni ya kiridera kime. Osari mari de la ko. Ondani ni ya kiridera feria. Azimeri de la ko kitere koya. Azimeri ya sikere monia. Omo mori bari de la kime. Ojele mori ya sikere monia. Dofari meri de la kime. Osari meri de la semua. Ondani de la kime. Tunesi kiri meri de la fria. Dofari meri de la tamua. Ondani meri de la sive. Ojele kima la bobo. Adine la sime. Adine ya sikere koya. Kandala visa la feria. Ojele bonde ya kime. Uwa doferma. Barabasa wema. Abantu baragasa basimumana baragasa mapepo ibaragasa basimumana izina ryesu kandi wawe kuri abantu masisteme mabi amasisteme y'imijyamo amasisteme yo kuguraho amasisteme yo kuguraho ariko baragasa zigaragare baragasa zikora itangaza baragasa zisanga abantu babo bakivugurura babwirije bakivugurura abantu babwiwe Mana izina rya Yesu imigambi ya Satani usanga imitima y'abantu abantu bahinduke abantu bave mu masisiteme sisiteme turayanze ijambo ry'Imana rimuvugurura rihura n'imisozi mibi ijambo ry'Imana rikuba no kuviduwa izina rya Yesu mwami Yesu mwami Mana yacu abigisha babi turabaze abigisha n'inyuma turabaze abigisha bakura mu ijambo ariya mwami Yesu amasoko mabi y'imiryango Mana turemere imiryango yawe turemere ibishasha mu buzima abantu baviyobagiwe abantu bihane abantu bave ku Mana imisezero y'amapepo aho Satani yabahanze ibakureho mu izina rya Yesu mbaraga z'umwijima Mana abantu bave ku masoko mabi izina rya Yesu sisteme y'Imana turayikamiye imbaraga z'ijuru zikore imbaraga z'ijuru zihindure imbaraga z'ijuru zikora ibitangaza imbaraga z'ijuru zikora ibikomeye Mana mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima ziceceke hasigaye Mana usenye gahunda zose n'amasisteme mabi migambi ya Satani yose izina rya Yesu duseze kuhagarika kora ibitangaza ijambo ryawe Mana ikoze ibitangaza kandi ijambo ryawe ikoze atua kuri de la kime doveri bari de la ki andara bori de la sibe dumanda la tre de la kime le kose bori tre de la beria Mana abantu bagere ku musara abantu bagere ku maraso yawe abantu bavome wewe abantu baje mu kibanza cyabo Mana bakure ku masoko yo gutunga amasoko ya sisteme amasoko Mana yaje yo kushobora kuyakuyeho migambi ya Satani turayanze mu izina rya Yesu dusezereze imbaraga dusezere yo gahunda y'amapepo mu izina rya Yesu abantu bongere bagaruke mu nzabo abantu bagaruke mu nzabo abantu bagarure izina rya system shire migambi yawe ibisiringiro zawe Mana bikane mitima yacu biganirize kandi bihure mu izina rya Yesu abantu mitima yabo yuguruke kandi bifashwe nawe gendererwe nawe mbaraga z'ijuru mbaraga zawe Mana ukora ibitangazo urakoze by'ingingo zacu mbaraga z'ijuru zigaragara urakoze Mana kuko Imana izayumva kandi igakora kuri ibisiringiro zawe ufite Mana mu izina rya Yesu urasenze twizeye kuko uri Imana ishobora byose kandi uri Imana yera kandi neza kandi igakora mu izina ryera murengezi wacu izina ryawe rihabwa icyubahiro ku bwawe Yesu amen. Hallelujah. Komera Imana amashi mu izina rya Yesu. Komera Imana amashi.
tugiye gusengera icyifuzo kimwe ayo makuru bayampaye tuvuge ngo eme nindangiza gusengera ibyifuzo bikamatera nazo barangiye tugiye gusengera icyifuzo kimwe turangiza duheza umuhagarikizi arangize yavuze ko adafite umwanya wo gukora byose mu yandi magambo yampaye umwanya hari ikintu numvishe turi busengere ku gihugu singisobanura cyane ariko umwuka azumvisha abari ngombwa kuzumva nimubwire ngo eme tugiye gusenga Imana ngo Imana izaduhe kugera ku ntsinzi y'amahoro nimubwire ngo eme ngo ariko tuyigeranemo ibyishimo ngo kuko intsinzi y'amahoro yoba ariko ngo ntimwishe ndarangije nosubiramo nuba ngiye kuvuga byinshi